Ebushama ma mema wa jo na ma akwa aba emfa homra Sedea Etea Nie adwumadie so ewo Adom TV so yefrem Daakyehene Nana Yaw Asante megidi se baby a wo tie no ho ye sanso na me so me ho ye kai se Dominic si yebu a omanhene Kwabena Asante AC ohene na PK sampanyifo yi na dada megina mata banka sie so na me adwumadie ebrewo baby a wo tie no nim se ho ye nanso mpempre a me ni wo ba bedi nkomode anya de a adaje ewo posokura enipa mmebre enipa ewu ejapade esei all because empanimfo adi anim no sebi eburu sebi anya de omunya hunu se nipa etete hante wo se ye no ma bi edeboa obepie mu ewo wejagba weni ni mpatemu ga east to be specific ga west ga south ga south to be specific no obedu ha na se ewia ebo a na adihia mutie nyina obia enso no edeje mesa ne se ewia bo wi a wonu se eden a ensuo ebeto na se ensuo ehya se to a na nipa wa ha na enya de a wono etumida but mamin put this on record say the honorable minister for works and housing Asenso Boache personally ma try a friend several times on this issue and the man will not even respond to calls issue aba enkrofo no ma say and the minister for the sector you can't even issue a statement. Emma nipa omuti hano omuhu kura like omunya reshemu bi say the minister is aware of what is happening. Osoria no na Bantama constituency. Excuse me, obi ben na on kanche no. Say the Bantama constituency is not the Ministry for Works and Housing. Onim na juma also bi tumi kire no. Oko voter region keta tada waves ekoso ho en ejapade say and this minister do not care. At the constituency and offer register saying bottom no ninam say ya more being contested elections in Bantama constituency. So when somebody should prompt him. Say Bantama constituency is not Works and Housing Ministry. Onim na juma excuse me. Obi nkan bi njira no. Because we pay mo ha adihie gua enkrofo to asase asidan yentumi ntran ye dem watu akwa rent edan obebi fro. Why? Because I was a minister no hwe na ye na juma won to menye. And the minister, when you have a problem, I want to make a we have to tell it to your face. As a human, what that so, and somebody should tell you. Obian country, I made a macatro. As in Subuachi, Bantama constituency, and your works and housing. Most started drain the Waha. Muslim last year, December. You never finished. In your turn and say, Nipa, Japadia, I say, Aden, why am from Soso Egan, and I am from Soso Tinkra. Ebuso ma ento enkomo so ma dika aka kire omo Japade asai enene me ne omba bedi nkomo wa ha omo ankasa bebo mu nkro yese enwum Sedea na se ne wura no nti eja bibi aboko yo nyame adum bibi aboko na your friends my microphone I from me upon Samuel okay association wa no me na me yo ntitira for e dia association ah wo landlord association e wo wager ba we ha sei ana wager eye kokojo ana wager new wager ha nyina okay efa free wager junction sa ba be si block factory yen demarcation no sa na eti okay na ha die pan mu ha because anytime when show be turn atise mu kam ye how pa de eye ensu a free shop price free Melcom ba enam the right hand so when you share Kanesia the right hand no e won enso mo ni nyina free ba nkai kwakogogu river bi e fe no Kokojo river na se na me se ade na ye overflow no na tanks e wa se nyina no achoku no enti so sati free Melcom ho ba no ano na si road no so esi road a e dey ko Kanesia na e dey ko old barrier no na so afro esi the second road no e ko Kaswa no so na ye ho no so down na fa down na ba wo nyina na be flood ba bia enti efie o down wo na e wo left no so wo ko Kaswa e wo right as Atala opposite yes Atala opposite aha ho ni de ho nyina efie kekraka na ewe nimu ye se Frank Boa bia na Frank Boa ha wo friends ma no ni fie white no e flood wo nyina ba be sit down ye ne won the cheap e fa wo nyina ko si ice bread na musa ko ekosi river no ma me say oja nanse yan show toy na situation it is saying for 3 days bi en so toy so west
a big grand siada since a tenor for more than about 10-20 years. Microphone go, mama. Since about more than 10-20 years. No. Now they taught 3 days. I said I think Friday, yeah, no. So we are high tip a coin no. Semi jina wono kra me me bear 5 something kra no. Enso ya do me bear at least e ko be 5 feet height. Enso e ba ho Friday no. Ye tena wo ye hu bisa da. Enti ya de anka ye de ke obi ne yesi ye wo tumi ana ye obi ye betuma catch government no. Na nko be hwe de a enka ye sense won ko ba bia alajufo ye gata no. No munye bi free SCC Junction mekom no ho no. Sankoti kokodum na problem no will be solved once and for all. Okay, mama into aso na me ejanso ni ngo obeni your frozen achomidi Nana Wusu Evans Nana Wusu utimbatemu ha bi mitimbatemu a nsuo to ade na ekoso se ne panyini di kan no unua nsuo to a very serious issue life I mean just say one you careful ubetuma lose life yes. Na or property there, you have to give it to God. I was say last time I catch your last 2 years, I experienced 6 cars in our house. Nina was grounded. So what I say, G interview ye hone your manema, oh yeah, almost said they are away. The beautiful thing is that almost started to send you more and send an opinion canon. I both say because after writing letters, following them up, any other didn't know they responded, say, Omo ye bibi. Now so 8 months in here oje gu ho this omusha yense nkumbe wie ansakra na December na aso eni nyina omaje gu ho na nsuo to ha no ma je se na je se we da say we betu afri ha ana say je se me hu se ne me describe no ewie bo se na no woka na ewie bo sisi e enim se nsuo betu anwumre eni pansoro gu ni gem unhu ne e wo se wo ye na omadu omo like they giving deaf ears to this. Na baby am we mu MP wa ha honorable Tina Mensa yes. Deputy Minister for Health yes mo consulting mo koninche akwa so achen say wo na wo see ya name mo na se bedwem nti ye ha woni nti boyen me say several times and penifo be kan ya ko mo so me ampo personally I think the last 2 years in so flooding in an American or down all in ya wo dey this all you canoe the videos are there. We can give you all the videos. Omunim records in na obi ka kire sese o ye ni omu hia ya oboa. Ono akofa Nadmo fo no e no mobile. Nadmo panyinu mi hia no personally. And you o kire ni krakran say mu mpanifo o mo da mo no DC MP o munya matuma jejem. Of course, that's what we are saying because ever since yes ade ye kan wasem yi. Omuma ha. Omuma ha. Oho. Na yes anu mo ma nipa ni abre because say ne ne me no ye nyina e Ghana fo. Sene opanyi wa woni tua ye nyina e Ghana fo ebinumu ti yie ebinumu wa hoto ebimu issue ba ye ni yie ni ade mebusa se wo de yenko bebi di se nye isle gompo wo de kobubu asi bebi ana we ye da na me de ye analogy ma obi se o mun kobubu asi no mun ko hwe ono obubi ana wo so first me refini di okoye we no STC we no na komia from na komia time we twase bia to obi obebe bia ko we kro mu nyina se no mu ye bubu ashi e hono de o mu nya minister na se nya nipa na te hono mu ana de fa ma onu ana oto aso na misa obeni uzu nso to e fa o eba ye de mu me hompo de o le di bia me ni tifi ho a me maami nso tumi ba de mu mam pan bibia so na se nkenye se mattress a otiso no kamia se omo de plywood bi na Ashimu answer no more a year no. Yes, Uncle, the woman should have been dead by now. We see Nancy, there no be nifi. Mr. Mr. Nkwan Ufi. Ama mami eti ensi ono so. Na bofra kiti ne nchen. Na my sister enso wenyi kakra. Ahodin hye de ni ho. Na ontumi nya hwe na nso deda ne koko. Na empire so edin dan won a se nka onni ho a mami nkoko won ye ne me wode mu nyina sai there is nothing left, everything is spoiled. Afibia sa de yi tum afibia happen edru sam pempen so ya de anamo na we ya mutu fa ho sana ampenifo ne din kan aka no won say ye de ye kromamufo
to me she den kita yensa enti ne ya ne se ye be company for anase ye to na money bia enkoyi chise hwimfimu. There was a time I make say papa ni mpenifo ni bi call assembly no ma wo mukodi ade hu kita ho asem I catch you say they don't have any plan within their budget. Assembly ne catch say obuni plan bia omo de be solve problem. That is what they told him. Well, na che say wo munim pa say ni situation ni tie ni me betina ha na me wo 8 years. As I speak with you I'm around 40. Hey. Yes. So we've been here for quite a long time. And yeah, Ben has a problem. Fifty bra will be in an answer and an yeah, base, ye be quite full way. Ye be a quite full way. Ye two gatano, Cassian and Quanichino. Ye nya 2 ya pet. And I also be who say gata abahonintino. I feel or ye we osini dano and the gata now what channel to this very main one. And see one way was through. Hase aplaku esoro ho no wo mo ewo red top esoro ho no wo mo ewo my 11 esoro ho no wo mo ewo for example broadcasting people no on say wo koka so a wo fro people bi na wasan na che say wo dun nsuo no ho sa height no down to this place wo mu nyina nsuo efa gata no ba ha wo konchen ha say nsuo a ACC wo mu nsuo nyina o ma channel. So all the drainage system a wo maye no ACC ho no a e serve omo no yen ha na ni nyina ba begu wa ho na wo hwe kwan na ekwash bread ho no nso a barrier ho de be ya eno nso wo soro kakra enti wo mu nso gata mu nsuo ni nkafo e ba enti yen ye hye mfinfin ha no ni nyina ba na ba begu yen so wo a wo gina ho e wo gina nsuo no mu wo mi se mi fie ni mu baby am be park car no a mbe mi pie no wo gina ho no a nsu be won so akọ because ehuru ni free ha e be bom wo ho enti yenye we yensi wall ma wall ni ngina usia na ebu eno ankwan na ni am be hu se yisi no ye sanso eye hu adwuma wiye wo ho ba moto e amonya ho mfaso hu mfaso mfaso be bia mfiri mu ye nya hu mfaso bia ye nya hu mfaso ye tua property rate etua all the necessary rates I say etua ma assembly ye tua omudi nkrata akura ba hu no akwa kotua we do it my ento ayen komo so me da say man so wom enti mu amoye man na amoso mu ha no sebi o say ene nsu asase eto na uyoba na wunku awutifi a trauma ne tesen patro ayayam hihie pa in fact me hwe me pressure state sisia na asesa mindi enfia him bia me are very young but trauma started ye last year nsuo na I talk ese no me say yete wan say ye wall ebu atop from bim na nsuo level be say 5 feet 2 na abaye ho abeyiri ba bia se me ma me ba ne so e de ne si wardrobe so e ko gina shrubi me kunu try so ko dum main switch no ono krampo electricity fan mu kakra enti enya asem keto agran se me okrom kra na se ensuo bo mu kakra bi pe na me yem ahye me ensuo no kra nto kese kra na me yem be hyehye me a obo se me check pressure na pressure kra was ro enti problems ne de ano ye den ankasa ensuo ye bae be 4 days ago yi wofa me say unam ha ensuo ukra ensuo de obekọ na me chese ugina wo fie inside na wo to kon ehwe wall na chi a wo hu se ensuo ne da wall na no enti mpaya na ne ye bo se endru wall ne so emfro emewura fie ne because enya dru ano de na chese ye wo ho nyina ibewu ne nuanom bebre wo ho a omuniama bebre eseye ba Friday ensuo na nto de din anche saa o me see ensuo na eto be se 40 minutes o ensuo level ne ye wo video so head be trem wo a uyem kra be show chese ensuo free botiano shoprite echi ho
sorry Catholic Church ye wo hoi ICGC achi ho Yes. ebe fa atala ha nyina ni nyina bufa sa kwan keto ye da ha imu na betwi afa nipa so wa ha na esane akwase ho enti ayayem hihye pa wo hwe nsuo ni mu ankofo agapade anamu a ekọ no enya asem keto immediate leader owo mu ha no eye mu MP onno ne yemute ha issue yi ba ye watumi mo manaso ate se bia mo ahoyahiem watumi aba ha eni mo aba di nkomo e bia ama mo nkuranhye bi se o di nkomo ahwe se no ma betumi ayi na acho me ame de me fa mani hu no no mo wa ase ho ba bi na bi mo se wa hia wo mo dare ha de obiansi had not even Admo because we share problems na ya had ye no effect no ye higher chain baby anti e me wan say Admo kra chain ne ma na so mo be hwe omo a omo ya affected a omo fire ha enti eno de ano odin pa wo hwe nsu ebufa kwam ne nkofo cars last year me car say enti this year kra nsu ne to a na che say unhu say onka bontin o me sister yo ti minchen obeka na samachiro nyame nko a eno odete he nti samne de bebre ka se ye ka ade beche na de esro mo ane se gates akese wo so mo ye maye no wenye bibia wo se be pa achew wenye bibia wo se ye besre we ye niema eye basic amenities e wo se ye nya nti o tonton sase a unde kan twetwa akwan nsuo be fam unya akwan to wansa na nipa aba na de se ya ba betena ha mpo a e wo se hu se obi afie nsuo be pie afiri ho akọ nti enfa e na mo pesa sa nsuo na ekofa nti wo se mo ye bibi wenye bibi e wo se ye beje microphone po esra ban eye nimguase nti yesro mo se nimu animu ya mo mehwe na gates akese no mo me create e wo kwan ne ho na in save lives ye ba ye hu se ennan bi wo wa se sisi wa se nipa ntim ni ade e de na mane ko ba ne sa me bra nsuo no ebu wo nsuo ni ya ebu fa kwan ni mu sa na the force ebi a o gate na ebu na ewura fie ni obe hu ana wo lebu efie bebre fie ya ewo me nifa so he yes eye fie nipa team 5 bedrooms or 6 bedrooms with 3 shops nipa no wo Italy en wa ba be ye we ode na yire ne ne ma ba betenum ensuo na tuo se so mo rent dan can you imagine this wakọ bobra awemu no wa ba be ye japade se me so me ko pension ma ba betena me fie ensuo tu enye obone ye te had dada so many years 20 years 30 years ago enye sa na hate ever since omo ye shop right Star West Hills Mall ena problem ne start here ena ombe ye kwan no so omo anya kwan ne kese e kwan na kasa omo ye no gata no omo ye ne nketo a ena West Hills Mall no so no ebe ka ho enti esuru ho nsuo sundafo ho top ho no nsuo nyina sane be fa ye ha esane aye ha ye ne ye face problem no more me wuye nyame nko na age me amete ha nsuo ne fa me gate ano de me ko wi ase o nyame pe na age me bone ben ne aye bone se asidan last year ensuo to ye amasesa me niam begu abonte a me hye no me sa kofa foforo aba me hu se boy bi the paper better me gate and me ko hwe property rate. I was so mad. Me ka che ne say wan wire ade na mfi on ma me mo to paint e kwan be kwa na afa aso e de sa de ne ba betare ho no mo e kwan na wo fa so a wo gi sika ne say wo se mo ye kwan ne mayen no sika no mo gi amonye hwe mayen me MC mi hu ne da MP mi hu ne da omo ne mo so so say ye le mu ha say e na problem no e wo kese nye say nsu ato na moni bi empo e ba be hwe say na etesen ye hye mattress ye hye wardrobe ye she dey last year me mama yarefo a wonya stroke that dem no nsuo na rura there dey die waste. You can imagine this just say oh ahomete wensuo ta nsuo ne start ya na dwo a ye na ma frɛ we you okay na ma frɛ we you okay and na no dey to ye cars too me gina me get my no mountain you climb you descend ofro no we descend dey asifie and so still nsuo ne timi baaye just and to me and them because of senior my na cars too
etiabo esi junction so omoton bus me ya the way nsuo ne ye ne the way ehuru no e na me ka cha me ban say kai esi we de say na ye nsuo de ne beko agro nsuo ne de na twi down ha cars 2 new cars omoton nsuo ne hwe kai esi ha say efie ha yi Benz mu a ensuo na se no ye bre aban ye bre na ye MP Tina Mensa bem say the third one am Igbo ne Tina Mensa aden ye to aba o unim ebi ane ye to ma o ebi nso ane nye on ye to ma but once ana ye MP ni de na just ye to aba ma o yes ro se bibi ne nya yam hyehye ye ba tan kakra na bra be hwe yen oni ye MC na momra me hwe yen ye nti hwe nya na mo nya hwe ensuo ne ta sometimes e was so call hotel no akọ rent bi a 1 week na da hotel last year dia me ne me maami ye da hotel more than 2 weeks ye clean fie ye sesa ne ma ye hye ne ma hye wardrobe entoma ne ntade de ye nka eno de bonus ye hye ne ma dem ne ma nyina ye hye no aden ye tua bibia wo se ye tua bia aden ntina mo titina mensanti aya wo hwe TV wo hu ne e koso mu twam wa ha no de bia mu ko Cape Coast mu ko takorade mu twam ha de bia nso to mu hu problem aye face wa enso bia nsore ye e ma mebo ye punu mu se enso ato na mu hu te sen ye nka hwe nkire ye ye sere wom ye so ye Ghana fo enye ye bone ne se ye be ye Ghana fo enye eye den ye nipa baako ene ye beto MP na ma no na ye soma ne se onkosi ya na mu enye ye mom ne ye ba be som se ye ne ye som wom omo de da do mo Land Cruiser mo ne ye nsuo fa yen e den na omo ya ma yen minister mo se o de se asenso boache yes raw enye bantama nko an na odi minister no odi minister wo hwe na ntimi ndi a kodi wo MP na ne obetimi edi minister na obehwe omban ni nyina so na omra me di minister no no hwe ye nyina so na di wo MP wo bantama enye bantama e na ministry ne si nkran ha enti se ye won nkran ha ne ye ewu na de oso na akotena bantama ye nwu ana ye nwunwie na mo metena ha no mo nka so mo ba besie yen ye wabusuafo mo besie yen ti ma mo nwi ye wuo ho ye too abandonment because we need a solution. We did not change government because they person the dada no to us because of solution and no to abandon and to muntu weni na mo behwe adihye mo tia no they solve these problems once and for all e bo so me twa me ho aba me ba e beto aso abusia me the Reverend Kwame Aida me gidi say ye dwumadi ni na wani je ho ye videos ye talk shows ni dwumadi ni na de hia me pa ne se na be ya wo sabaka dwumadi no 24/7 wo mu bell no wo de ponche so sa bell no ponche so ponche so bi na sa ponche so bi o ponche so 24/7 dwumadi ni na e share kikro na won saka and follow us and share the page for commenting na so to no nyame share. Ebusan ye koya ya sen aba ye toa nkomo no so e wa ha ga south e hwa na me da so many we wa ye twetwe nkomo e wa ha uti ye de nkrofo kan mo japade hodo a ase ni ade nyina but mama ni owura Francis entwa so eja bibi aboko mama microphone nko anuma wo na ofie di hana wo me na me first baby situation it is angaza too much o ka bibi say ababa ye ade a say e wo wadwe mu nti say wo da kura want to mean that since I think Friday they na buy no me done a job within 1 hour 2 hours say me pay ba outside na me hu we da no and some me asan koda no asan koda until adibachi want to mean that o da sore be hwe wie mu say so no we da na ye okay and san over to me that so traumatically meaning say I affect you psychologically say wo da kura want to mean that and say e bia na say wo tu kwan a me to me call bia during rainy season I sorry come me to me call because when you feel and so no start here when him the best mo say wie mo asakra na say nsuo ba beto a what comes to your mind so crowd to me no over to me adidi because of my you want to me wo de wani afi akra say mo hanwo assembly man wa assembly man wa pa na assembly woman on the dam one wa na okwa assembly wa onko ka de esi wa ha njere won
and you ain't to me because a balance home committee na no more coca actually one they do and baby fear any we sister fear no we are when I'm a wall were changing the elbow ensure to me your mama ensure to my collar ensure ne fan schoolboy 15 years she saw that was here and I yeah until me go school ensure bufa collar me cry me what ensure no do me say what bedroom when you say be outside. But the Antwerpian, a trade wall and son of me who sees so need the damn her, and I'm coaching up baby and son. It's so no train and son of a buyer. My collar is in the name you near. Mrs. Tanti, Mrs. Tony, or you as better, then soon you tell the chin and I'm friends or maybe. Oh, I want to remember or to come no dinner to quite. Some copper baby in China, I reject if you know. See? So go inside that. Me stop when they say be me gas cylinder. You should not find in your uncle. Be any ho. Me hwe me nsa beku na me hwe me send fa na me hwe walls ahodo. Me kwa dem aba hada nti wall a wo sa che to me say ebu be sem premier nsa ni asede. Die ni ha wo no. Me da say. Ye tiene say ye dream how no cry ye hu how ni hu ni ye beka. Because so many years by first what you see the face you better tonight. It has been strong since. Ba wo ni nkwara na tifia. Me ni nkwara na wo fia. They don't get cry say. That no wo ma quiet no. Omo school. Inte I can me papa and me mama. Me so many years so ne ba mo kro. Me from say so na ba so na metumi ka ba. We dey me wo ha life. Na me say inside it so no to ya me ti bi boom. Mr. Jesus, my way, that way, Mumbro, one nebu, na me sure the one soon see bana, a chance as what she a wafaso, eba. Namity, no, my share, me next residence, Nifie. Me hear lie now better than in the gates now. Me say me hope. I think Papa Yari, me come man so on sorry film because in soon the way you see air banner, abba level, abba porch, abba in my garage or connecting us and soon a rough of feeling now. I'm a dino crab mass to me back gate now on soon a rare. Then when I am to my knee. You are my man at some dining table, so on to home. As never do the level, maybe different ideas. I am better. A demo in Ayama. In so say, say no more toilet in so craft from in so na bon. So you were MP wa. Ade bia or no kojira parliament or jijini wujren say the constituency ni but onye hwen farm aye. But won't mean to baby bro no to say igbe tan ho e ko hospital no mo nya ho yie. Am na ho no metie. Oba more times. Tina ba more times. Omo de car figba we. Pu no ma Kanesi prayer center. No matter how. He say patem wo ina flooding ko bi efie bi because what yes say God test. Ai bi bia wo ma ntaka na yenko ade ye premo so a mu fie. Not lankusa black mu. No tinted no be se no ko. Ade na yenko ade mo yensa. He say dey say catch about the next rain for baba dey flood ban dey. Ni ebesi we we a. Mrani nti ye de besi a na Nyankopon ye adom a. That's an ebesa transit na yedi nkoma hwehwe na bro. Ebusu amakra.